Wache marasalo kende okabigo paki Yesu mang'eny. Wenda nimesema wakati huo peke yake sitasema Yesu asifiwe mara nyingi. Yerauru wasom muma mar Zaburi 84 matinda 4 nyaka 7. Niruhusu nisome Zaburi 84 kuanzia aya ndogo 4 mpaka 7. Kanyo ema Nyasaye omiya weche moko madwa napuonj kanisa. Hapo ndipo Mungu amenikabidhi maneno mengine ambayo nataka nifundishe kanisa. Jatich Nyasaye Michael Nyasaye oketi mondo ibed jal masomo no moma. Mtumishi wa Mungu Michael, Mungu amekuweka ili uwe mtu ambaye atanisomea Biblia. Angeni selo som kum nying Yesu. Najua ushafundwa soma katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 84 matinda 4 nyaka 7. Zaburi 84 ndogo 4 hadi 7. Girijo hawi joma dake odi podi inibedi kagipaki jalo oja hawi matekrene akuomi mandeche madongo madhi Sayun obedo e chunye kagi kabo e pauho mar ywagruok gitime kaka sokni kod chwiri oumogo gi hawi tekregi omedore ameda pile ng'ato ka ng'ato kuomgi onenore e nyim Nyasaye e Sayun. Amen. Amen. Bano wach ma jatich Nyasaye ondiko. Hilo ni neno ambalo mtumishi wa Mungu ameliandika. Gimadwa wuoye matin en kadho e holo mar ywagruok. Mahali ambapo nataka niongee kidogo ni kupitia katika mabonde ya kilio. Wuodh warruok ma Yesu otimonwa ni Safari ya wokovu ambao Yesu ametufanyia. Samano war jomoko chien higni 40 mokadho. Wakati wengine waliokolewa nyuma miaka 40 iliyopita. Negiparo ni higa achiel ok nyal rumo kapok gia e pinyni. Walikuwa kidhania kwamba mwaka mmoja haungeisha kabla wajaondoka kutoka katika ulimwengu huu. Kendo jomoko ne paro ni wuodh warruok ni wengine walikuwa wakidhania kwamba safari ya wokovu hii en mana goyo okang' moko ariyo adek tichopo kama idhiye. ni kupiga hatua nyingine 2 3 hatimaye ushafika mahali ulipokuwa ukienda. Wuodh ni rabora. Safari hii ni ndefu. Jadi moyieno rabora. Je, ni wangapi ambao wamekubali kwamba safari hii ni ndefu? Jower nowero niya. Waimbaji waliimba kwamba Wuodh to bor madhiyo ei polo. Safari na uyweyo gidok e timbe piny. Yawa yor Sayun to onge kar yweyo. Kawuotho kenda kadhiyo ei polo. Gi piny aweyo kadhiyo dalawa. Kata lwenje ima tawe lwet jawar. Wuodhni en wuoth mabor. safari hii ni safari ndefu. Jomoko sewuotho higni 40 mawachogo to pod gin e iye. Wengine wamewahi kutembea katika miaka 40 ambayo nimesema, lakini wangali wako ndani yake. Nyasaye mondo gwedh joma kamago. Mungu awabariki watu kama wale. Jomoko osewuothe matin to gidongo kotek ma gibole piny gidok e wechegi. Wengine wametembea kwa muda mfupi wakapata safari ni ngumu, hatimaye wakawacha safari wakarejelea maneno yao. Tagone wach Nyasaye erokamano mwasomo. Lakini nashukuru neno la Mungu ambalo tumelisoma Ni gin johawi joma dak e odi. ya kwamba ni wenye heri waishio katika nyumba yako. Nikech pod ginyalo yudo kinde mondo gipakgo Nyasaye. Kwa sababu wangali wanaweza kupata fursa ya kumsifu Mungu. Kata wuoth rabora, Licha ya kwamba safari ni ndefu, jolweny romo gi weche matamogi mondo kik gisud mbele. wanajeshi wanakutana na maneno yanayowazuia ili wasisonge mbele. To joma dak e od Nyasaye Lakini waishio ndani ya nyumba ya Mungu pod gin gi gimomiyo ginyalo ting'o lwetgi gimi Nyasaye. wangali wana sababu inayoweza kuwafanya wainue mikono yao huku wakimtukuza Mungu. Ket Nyasaye magine odeno ok wegi. Kwa sababu Mungu aliye ndani ya nyumba yake hawaachi kamwe. Nikech gin mage. Kwa sababu ni wake. Nowacho niya Andiko nasema ni gin johawi joma tekregi akuomi Jehova. ni wenye heri wale ambao nguvu zao zatoka kwako ewe Yehova.
Joma tekogi akum Nyasaye. Wale ambao nguvu zao zatoka kwake Mungu. Nitie gik mang'eny manyalo bedo teko ng'ato. Kuna vitu vingi vinavyoweza kuwa nguvu za mtu. To joma tekogi akum Nyasaye. Lakini wale ambao nguvu zao zatoka kwake Mungu, Tandiko ni wacho ni gin johawi. mwandishi asema wao ni wenye heri. Jomung'eyo ni tekogi mar timo gimoro amora akum Jehova. Wanaotambua ya kwamba nguvu zao za kufanya kitu chochote kile chatoka kwake Jehova Gin johawi. ni wenye heri. Apako Nyasaye. Nimemsifu Mungu. To mwacho niya. Lakini Biblia inasema Joma ni od Nyasaye mapod nigi thuolo mar pakego. wale ambao wamo ndani ya nyumba ya Mungu ambao wangali wako na nafasi ama fursa ya kumsifu wale, Kendo matekogi akum Jehova go. na ambao pia nguvu zao zatoka kwake Yehova. Nitie ndalo magikadho e hoho mar ywagruok. Kuna wakati ambao wanapitia katika mabonde ya kilio. Hoho mar ywagruok Mabonde ya kilio mar ng'ato nyalo pogore kod mar ng'ama chielo. ya fulani inaweza kuwa tofauti na mwingine. To wach ma Daudi wacho, Lakini neno ambalo Daudi anasema, kisome gi dho Kisungu, ukisoma katika lugha ya Kizungu, wacho ni when they pass through the valley of Baca. kagikadho e hoho mar Baka. Amen. Mano dholuo ok nyal yudo maber. Ni Kijaluo haiwezi kupata neno lile vizuri. When they pass through the valley of Baca, Kagikadho e hoho mar Baka, they will praise you, gibiro paki, and they turn it to be wells of water. to bedo negi kuonde ma pi wuoke machwer. Hoho magikadhe mar ywagruok no, Mabonde wanayopitia ya kilio yale gitime mondo obed sokni mar pi. inafanya iwe birika ya maji. Natemo nono matin wach ma ondikanyo ni Baca gi dho Kisungu. Nilikuwa nikichunguza nione maana ya neno Baka katika lugha ya Kizungu. Tanwang'o ni oa kuom wach moro mane ji tiyoga ahinya ni balm. Yiende moko ma jo Israel ni tiyogo mar loso modhi mang'we ng'ar. Nimepata ilikuwa inatokana katika miti ambao Waisraeli walikitumia miti ile ili watengeneze mafuta yenye manukato. To holono manopidhi yiendego Lakini mabonde yale ambao walipanda miti ile ne gin kuonde motimo bungu. likuwa mahali ambapo pana misitu. To bunguno yien moko bende otie mang'eny. Na misitu ile ina miti mingi Otimo kuthe. ambayo ina miba. To kisomo na Samuel mar 2:5 matindo 22 nyaka 24 to wadhi yudo wach moro. Samuel wa pili 25. Tango moro ka Daudi kedo kod Filistia. Nikikumbuka mahali ambapo Daudi alikuwa akipigana na Wafilistia. Daudi ne kedo lweny ma Nyasaye osiro. Daudi alikuwa anapigana katika vita ambavyo Mungu ameunga mkono. To Filistia mano kedo ne kedo kodgi lweny ma Nyasaye ok osiro. Na Wafilisti waliokuwa wakipigana nao walikuwa wanapigana nao katika vita ambavyo Mungu haungi mkono. To Nyasaye nonyise yo monego luw eka ochom jo Filistia kokedo kodgi. Lakini Mungu alimwonyesha njia ambayo anapitia akipigana na Wafilisti akipigana nao. Nyasaye ne ok otere yo maler ahinya. Mungu akumpeleka katika njia iliyo safi sana. Ndiko wacho ni ya ochonyo. Andiko lasemaje Ochonyo? 22-24. To jo-Filistia noyuoro kendo manyadiriyo magipogo pap mar Refaim. To ka Daudi nopenjo Jehova wach, nodwoko, kik idhi kuomgi, to mondo ing'adi yo ka ng'egi kibiro kuomgi e kama omanyore gi yien mifosadi. Kendo nobedi ni kiwinjo gima chalo gi tiend ji mawuotho katimore ewi yien mifosadi, eka niikri
ni wera gikanyono ekaje obo wuok e nyimi mar goyo ganda mar jo-Filistia. Ng'ama kadho e holo mar ywagruok anayepitia katika mabonde ya kilio en ng'ama nigi lweny, ni mtu aliye na vita, to kendo ng'eyo lweny mokedo. tena anajua aina vita ambavyo anapigania. Ok en lweny ma ji mowacho ne mondo kedi, Si vita ambavyo watu ndio wamemwambia apigane, to en ng'ama ong'eyo lweny mokedo. lakini mtu anayejua ama kufahamu aina vita anavyopigana. Daudi nong'eyo ni okedo gi jo-Filistia. Daudi alifahamu ya kwamba anapigana na Wafilisti, To kaka ng'at Nyasaye na kama alivyo mtu wa Mungu notamore dhi e lwenyno ka ok openjo Jehova wach. alikataa kwenda katika vita vile pasipo kumuuliza Jehova neno, Kech nong'eyo ni lweny ma ng'ato dhiye ka ok openjo Jehova inyalo loye. kwa sababu alifahamu vyema kwamba vita ambavyo mtu anaenda pasipo kumuuliza Jehova anaweza akashindwa. Ka nopenjo Nyasaye wach, Alipomuuliza Mungu neno, to Muma wacho ni Nyasaye nonyise ni kik idhi kitomo gi tin. Mungu alimwambia ya kwamba usipande kama umewalenga dhahiri, To luor Efraim lakini zunguka Efraimu mondo ikadhi kama yiende ma osomo kanyo nitie. na upitie mahali ambapo miti ambayo amesoma katika Biblia pale iko. Kiwinjo gima chalo gi tiend ji eka ichomgi mondo iked kodgi. Lakini ukisikia kitu kama inakaa kama ndio miguu ya watu, ndio sasa walenga upigane nao. Ndalono Daudi ne onge kwe, Wakati huo Daudi hakuwa na amani, to nochune ni nyaka chunye sike e od Jehova. lakini ilimlazimisha moyo wake udumu katika nyumba ya Jehova, Kech nong'eyo ni kar loyo lweny kwa sababu alifahamu ya kwamba mahali pa kushinda vita, kata kama iyude gig lweny miloyo gi wasigu en od Jehova. mahali ambapo silaha za kushinda adui zapatikana katika nyumba ya Jehova. To ndiko wacho niya, Lakini andiko lasema kata ka ng'ato kalo e hoho mar ywagruok, hata ijapo mtu anapitia katika mabonde ya kilio, to Nyasaye wacho ni kadhone kanyono lakini Mungu anasema kupita kwake kupale miyo timo hohono endo kama inyalo gen. na fanye mabonde piale yawe mahali ambapo panaweza kutegemewa, Kech odhi gi Nyasaye, kwa sababu anaenda na Mungu, owuotho gi Nyasaye, anatembea na Mungu, osudo gi Nyasaye. anasonga na Mungu, Ong'eyo ni tekone aa kuom Jehova. anafahamu ya kwamba nguvu zake zatoka kwake Jehova. E holoni kama owuoyeni, Katika mabonde yale ambayo tunaongelea, kisomo historia to ne en kar chandruok. ukisoma historia ilikuwa mahali pa shida, Ne en kama ka ng'ato chopo to nyaka obwogi. ilikuwa mahali ambapo mtu akifikia lazima ashtuke, To ji mang'eny ma jolweny ma joluoro ne ok yiega na kadhe. watu wengi wanajeshi waliowaoga wako wakikubali kupita pale. An ok adwa chandora gi ng'ama nindo, to nindo taneno ka ji nindo mang'eny to ok adwa chandora kode. Mimi sitaki kusumbuka na naye lala, naona watu wengi wako wakilala, lakini sitaki kusumbukana na mtu. Wuodh warruok ma ema ochokowa kani Safari ya wokovu ambayo imetususanya hapa ok oyom. si rahisi, Ok en kama iwuothe mayom. si mahali ambapo mtu anaweza kutembea kwa wepesi ama rahisi. Adawacho ni jomoko injili manoyalnegi manomiyogi yie waro. Mimi husema kwamba wengine injili waliohubiriwa iliyowafanya wakakubali wokovu, To kosewargi na baada ya wao kuokoka to ne giparo ni koro lweny orumo. walikuwa wakidhania kwamba sasa vita vimekwisha, Koro wabiro dak mana gi kwe. sasa tutaishi tu kwa amani, Surrounding marwa onge lweny. mazingira yetu haina vita. Owadwa, Wenzangu, samowar ng'ato, chieng' mowarie ng'atono, wakati ambao mtu ameokoka, siku ile ambayo ameokoka, eko chako lweny. ndiye ameanza vita. Chieng'no eko chako lweny. Siku hiyo ndiye ameanza vita, To ng'ama eko chako lweny na yule ambaye ndiye sasa ameanza vita ok nyal pakore ka ng'ama osetieko. hawezi kujisifu ni kana kwamba kama mtu ambaye amekwisha kumaliza vita. Ka ng'ato ong'eyo ni lweny duong' e nyime, Kama mtu anajua ya kwamba vita ni kubwa mbele yake, to ikore mondo ong'e kaka okalo lwenyno. anajiandaa ili awe na ufahamu jinsi ambavyo atashinda vita vile, Okawo kamano, na kama si hivyo, to wanyalo chopo e holo mar ywagruok. na tunaweza kufika katika mabonde ya kilio, Kama koro kata ng'ama ineno manyalo konyi samoro be maber onge. mahali ambapo hata mtu ambaye unaweza kukusaidia sasa hayumo. Adwaro wacho niya, Nataka kusema ng'ama ogeno kuom
matekone akum Nyasaye. Anayetegemea Mungu ambaye nguvu zake zatoka kwake Mungu. Okuteu gimoluore. Hajali kitu ambacho kimemzingira. Gimoluore no kupoge. Kinachomzingira haimshutui kamwe. Gimoluore no kubetni malich. Na kitu ambacho kimemshtua si kitu cha ajabu kwake. Ketungeo the source of his power. Kwa sababu anajua chanzo cha nguvu zake. Ungeo kama tekone haya. Anajua mahali ambapo nguvu zake zatoka. Adala wachne ya. Akanisema Kikmangeny mawango. vitu vingi tulivyo navyo Yamana binu source matin, mara teko matin. vinaweza kuwa chanzo cha nguvu kidogo tu. Tokina konyowa magigulwa oko epek duto Nyasaye ochano ni mondo wakadhe. Lakini hatuwezi kutuondoa katika uzito zote ambao Mungu amepanga ili atuondoe. Leche angwen matino kwa gaboro wachone ya. Methali 4:18 nasema Kama chelo la Jeremiah pradega chel matino uchel. ile ni Yeremia 36:6. Nyasaye ukidhiki somo na Nyasaye chonyo. Mungu akubariki unaposoma mtumishi wa Mungu chonyo. To yorno makare chalkaler kapinyo yaore. Katakade holo mar pek mar chano. Hata nikipita katika mabonde ya shida, Katudia mukunga makuru nena kagima donga kika chel tapodo. imenifinya mpaka ikaniweka katika hali ambao wengine watu wanaoniona naona kama nimebaki dakika moja hatimaye nianguke. But I'm happy with what the Bible is saying. Lakini nafurahia na jambo ambalo Biblia inasema That the ways of the righteous ya kwamba njia ya wenye haki shines light. bedo kod ler. Yore na makare. Njia ya mwenye haki Katuwuto kama tek kado. hata akitembea mahali ambapo ni vigumu kupita, To yore otimo ler. lakini njia yake ina nuru. Mudho onge yore. Hakuna giza katika njia yake. En gi chir nubro mwong. Ana ujasiri ya kwamba atapenya, Obro chopo. atafika, Katoneno kama sigu ni mbele. hata kama anaona kuna adui mbele. Owado mose nindo Chacha Denja yando wero moro. Ndugu yetu marehemu Chacha Denja alimba wimbo fulani. Aneno kalwini ger mbele. Naona kama vita ni kali mbele. Aneno kalwini ger to puni yora yora. Naona kama vita ni kali, lakini washujaa wapenya tu wakienda. Adwani wagimudu neno matin Kenya saumi ya tulu muna chunka na uwe kodi kaka kanisa. Nataka macho yako yapate kuona kidogo wakati ambao nimesimama hapa nikufundishe kama kanisa. Kuwawasae kaka numuye berber. Ule ambapo tumetoka kama wale walioamini ni afadhali. But where we are heading to is not promising. But it will be promising to those whose strengths are coming from the Lord. Lakini kama jomba jeno gilikumya saa gina no kanifiteko moreye kanyo. Emumiyo sa taniko maringeche wachoni yor tomakare. Ndiposa mwandishi wa Methali anasema njia ya wenye haki Norien maler. itakuwa na mwangaza. Kayo norien maler. Kama njia yake ina mwangaza, Tokata gikubadu atama ni tien. hata kama vitu ambavyo vinataka kunizuia viko, Rutromia negi. Bwana atanifanya nione. Rutbiru nisa kaka kaloge. Bwana atanifanya jinsi ambavyo nitavuka mahali pale. Jeremiah pranenga chelma tina uchel wachonango. Yeremia 31:6 anasema, Yes. Ni mandalo nobedi ni jorit manie God Efraim noluong ji niya auru malo wadhi Sayun ir Jehova Nyasachwa. Hallelujah. Kama wasomi Zaburi cha nitire kama wachone ya. mahali ambapo tulisoma katika kitabu cha Zaburi kulikuwa na mahali ambapo panasema Nido ngute hono mara yuagano. ya kwamba wanaotembea katika bonde la kilio, Toma chunyigi rito kenugeno Nyasaye kaka tekogi. ambavyo yao inasubiri na kumtegemea Mungu kama nguvu zao. Yure madongo mabi Sayun ni chunyigi. Njia kuu ya kuelekea Sayuni iko mkononi moyoni mwao. Hallelujah. Haleluya! Kech negi walk mondo gidhi Sayun. Kwa sababu waliondoka ili waende Sayuni. We have nothing that makes us retreat. Amen. We have nothing
that makes us to retreat. Onge gima miyo wanyalo dok chini wadhi. Ne wawuok ne wadhi Sayun. Tulitoka kwamba tunaenda Sayuni. Abako Nyasaye. Nimesifu Mungu. Joma dhi Sayun ofuana. Wanaoenda Sayuni wanipungia mkono. Waonge gima miyo wa retreat. Hakuna jambo ambalo linafanya turudi nyuma. Wuodh wani onge retreat. Katika safari yetu hakuna kule kurudi nyuma. Lweny to nitie. Vita viko. Kendo ging'eny. Tena ni vingi. Machando joma kare. Wasungia watu wa haki. To Jehova. Lakini Yehova ologi ete. anaondoa kwa yale yote. Kech ne giwuye. Kwa sababu walikubali. Mondo tekogi. Ili nguvu zao. Oa kuom Nyasaye. Zitoke kwake Mungu. So ok wa retreat. Sasa turudi nyuma. Kendo ibe onegi landa ne jachien ni I will not retreat. Sasa nawe Paulo mtangazie shetani ya kwamba sitarudi nyuma. Sasa wacho ni adhi. Sasa walikuwa ni amua ya kwamba naenda. We are not retreating in the name of Jesus. Yes, we don't retreat. Haturejei nyuma. Emomiyo Jeremiah wacho niya. Ndiposa Yeremia anasema Ndalono. siku hizo Paulo moro biro wuoyo matek. sauti nyingine inaongea kuu. Kaluongo ji. Ikiita watu. Wacho niya. Ikasema Biuru mondo wadhi Sayun. njooni ili tuende Sayuni. Ane kama ne wawuokne. Hapo ndipo tulitokea. To lweny jo wawuok ni wadhi Sayun. Wanajeshi tulitoka kwamba tuenda Sayuni. There is nothing that will stand against our way. Ongeji mabro chumi nyimwa. That will make us to retreat. Mabro mia wadok chien. Because Kwa sababu we have God. Kwa sababu tunaye Mungu Mateko wa akuone. ambaye nguvu zetu zatoka kwake. Inbe teko ni akuom Nyasaye. Hata wewe nguvu zako zatoka kwake Mungu. Ingine jolweny teko ok akuom yalo mawayalo. Unajua wanajeshi nguvu zetu hazitoki katika kuhubiri ambako tunahubiri. To jal mamiyo wayalo kendo jochien ringo no ema wageno kuome. Lakini anayetufanya tuhubiri tena mapepo yanatoka ndiye tegemeo letu. To be ok chandwa gima ni e nyimwa. Tena haitusumbui kilicho mbele yetu. Kech osewacho ni nyaka wadhi. Kwa sababu ashaamua ya kwamba ni sharti twende. Aneno ka lweny ger mbele. Nimeona kama vita vikali mbele. Aneno ka lweny ger to thundi yora yora. Ninaona kama vita vikali lakini washujaa wanapenya tu wakienda. To kinda ere wanie lweny to kinda. Wapi bidii? Tuko vitani lakini wapi bidii? To mokawo warruok aluonge ni jachir. Anayechukua wokovu na kuita mjasiri. Jachir pile pile ng'ano nigi teko. Lakini shetani kila siku yule mtu ana nguvu. Na mokawo warruok aluonge ni jalweny. Aliyechukua wokovu na muita mwanajeshi. Jalweny pile pile ng'ano jachir kendo jateko. Lakini mwanajeshi kila siku ni mjasiri tena mwenye nguvu. Koro gik ma jachien buogowago ok wanyal winjo. Sasa vita ambavyo shetani anashutua navyo hatuwezi kusikia. Nikech Ruoth oseluongowa mondo wabed jolweny Kwa sababu mare. Bwana ametuita ili tuwatue wanajeshi mahali pale. Adwaro wachni niya. Nataka nikwambie Kata ikadho kawuono e holo mar ywagruok. hata ijapo unapitia katika mabonde ya kilio. Kata nitie wach mosechandi e dala kamiya. Hata kuna jambo ambalo limekusumbua katika boma unakotoka. Kata ngimani iwuon. Ama katika nafsi yako wewe mwenyewe. Kata kuom nyithindi. Ama kwa watoto wako. Nikech mago e gik machando omiyo wanwang'o ka koro wan gi kuyo kendo wan gi Kwa luoro. sababu hivyo ndivyo vita vinavyotusumbua na pale tuwe na huzuni tena na uoga. Wan jolweny. Lakini sisi ni wanajeshi. Tekowa aa kuom Jehova. Nguvu zetu zatoka kwake Jehova. Ni onge gima wanyalo Kwa luoro. hivyo hakuna tunachoweza kuogopa. Reality, reality, reality. Isaya. Chono Isaya wacho niya 46:10. Isaya 46:13. Yes. Amiyo timna makare osudu machiegni ok nobedi kuma bor kendo ok nadeki reso ji. Joma tekogi aa kuom Jehova. Wale ambao nguvu zao zatoka kwake Jehova. Nyasaye miyo timne makare sudo kodgi machiegni. Mungu anafanya tendo lake la haki nasonga nao karibu. Ok giyie mondo gidonji e timbe maricho mag jochiende. Hawakubali kuingia katika matendo maovu ya shetani. Nikech ging'eyo ni kama tekogi ae ni kuom Kwa Jehova. sababu wanafahamu ya kwamba mahali ambapo nguvu zao zatoka ni kwake Jehova. To kata gibor gi Nyasaye machal nade.
nitie holo mar ywagruok? Kitu gani kinawatendekea watu katika mabonde ya kilio? Korintho mokwongo. Wakorintho wa kwanza. Mar ariyo ang'wen matin apar gabiriyo. Korintho wa pili. Ndalono en ndalo masira. Siku hizi ni siku za dhiki. Ndalono en ndalo rem. Siku hizo ni siku za upungufu. Basa mori bet piny mego mpaka kendi. Saa ingine uketi chini mpaka ujitolee gumzo wewe mwenyewe. Nimewara. Nimeokoka kweli. Tangu mana winyo ka bishop puonjo matek cha. Dong naneno chak to karang'o matimore. Uponyo ambao nilisikia askofu akifundisha juu yake sana. Si nilipata uponyo, kitu gani kinanitendekea? To len nitie ndalo moro mar warruok ma ibekie gik matimore gi kuma giaye. Kuna wakati wengine wa wokovu ambapo hata vitu vinakutendekea hata wewe hujui vimetokea wapi. Inyalo temo manyo kuma giaye ok iyudi. Unaweza kutafuta vimetokea wapi lakini ushindwe. Iwe ni chieni. Unadhani kwamba umepagawa. Warruok tiero sawa sawa. Wokovu unapenda sana. Chunyi ler sawa Na sawa. moyo wako ni msafi. Gik matimore ni kia. Lakini vinapotendeka ni hujui. Akia ni almasiti muka chope kunego kenda. Jomoko chope. Sijui kama mimi ndio upika mahali pale peke yangu lakini wengine hawafiki. Wengine msechopo kamoro ma okia ni ware kata kwa ware. Je, Matimore ni kurudu. kuna mtu ambaye amewahi kufika mahali ambapo hajui kama